Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр, Алам Кабар каналыбыздын катталуучулары. Жалпы биздин кадырман калайыкчылар, тамансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге ноокаттагы чөптөрдүн багаларын билип берели. Бул чөп маселеси азыркы убакта элдин арасында аябай актуалдуу болуп атат. Азыркы базарда кандай болду бүгүнкү базарда? Бүгүн негизи 2023 жылдын 16 июл күнү болуп калды. Апта күнгө жекшемби, дем алыш күнү. Мына жерде ак чөп бар экен, туугандар. Ушул чөптү көрөлүчү. Бул чөптүн ээсинин номери бар экен. Мына 73 менен 001616 деген. Мына чөп буруштардын номери дедиңиздер, сразу эле номерлер чыгып калды. Ак чөп экен, ак чөп. Ак чөп, бuyakta беде бар экен. Бүгүн чөп негизи өтө көп кириптир, туугандар. Сырт жагы бул. Мына жерде беде турат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Тынчыңызды алдык. Беде канча? 400. Каяктыкы? Төмөйүн. 400 ба? 400га чыкты бүгүн, а? Мына туугандар, 400 дейт. Төмөйүндүн бедеси. Таза беде сатылды ака? Канчадан болду? Каяктык экен? Кашкалдак. Ноокаттын кашкалдагы 350ден сатылып тур. 350. О, сизде кайсы чөп бар? Чөп алган атабыз. Алган. Кымбатчылык дейт го, а? Кымбатка барды бир сенаны кылып алат. Бир сена кылып алдыкпы? Мына кеп туугандар, биз чөп базарга кире элекпиз. Чөп базардын сырты бул али. Мына кеп. Базарга киреличи, базарга. Группаларга таратып коелу туугандар. Чөптүн номерин да сиздерге көрсөттүк экен башында. Биягына да көрсөтүшкө аракет кылабыз. Мына жакта беде турат, таза беде. Беде канчадан экен ака? Салам алейкум. 360. 360 каяктык экен? Төмөйүн. Төмөйүн 360, а? 360 дейт туугандар. Төмөйүндүкө. 360. Саман сиздерден бул? Канча бул? Ака канчадан бул? Салам алейкум. Жакшыбы? Сизден ака? Канча бул? 300 бар. 300 каяктыкы? Өзгөн? 220дан бербет. 220дан бери бересиз. 220дан бери берем дейт. Өзгөндүк экен туугандар бул. Арпа аралаш окшойт. Болду? Сагын канча болду ака? 58. Баласы ургачыбы эркекпи? Канча сүтү бар экен? 58. Баласы эркек дейт. Мына козуңузчу? 9,5 болду, а? 9,5 болду дейт. Айдан, шакен, айдан. Ака, беде канча? Сизден эмеспи? Ооба. Таза беде экен, Райчы, сиз бака бу? Эси? Бунун эси каякта кеткен эси? Саман канча болуп кетти ака бул? Ассаламу алейкум. 260. Каяктыкы? Жаллабат. Машалла. Жаллабат дейт 260. Азым ака? Салам. Кайсы беде? Канча экен? Көртаспы? Чөп канчадан экен, бак чөп. Башта жүрүп турат, а? 250 Бак чөп экен. Салам алейкум. Жакшысыздарбы? Сизде кайсы беде бар ака? Салам алейкум. Мына беде бар. Каяктыкы бул? Карасуу. Карасуу канчадан бул? Сатылды окшойт, а? Бошоп калып турган. Үчүнө бөлүп сатып. Бөлүп. Канчадан дедиңиз?
350'den satıldı. 350'den. Ya nomeringizni berбейсizmi aka? Ko'p so'rayapti-da, chop burishlar nomerlari kerak bo'ldi deb. Aytib qo'yinglar. 73 men. 73 million, ha. 01 04 30. 01 04 30. Ha. O'zingiz qayerdan bilasiz? Shu Noqatdan. Noqatdan, ha. Qarasunuqi dedingiz, ha? Qarasunuq. Ha. Bo'ldi. Bozoringiz bo'lsin aka. Aka, tug'anlar. Chop burishlar nomerini olib berdik. Olboy, qanchadan sotildi aka? 295. 295 deydi. Ko'kbelni sho'ga o'xshaydi. Voy, orqada mashina bor. Qayoqni sho'g aka bu? Ko'kbel. O'sha aytganday. 295 dan sotildi Ko'kbelni sho'gi. Ketchi ketdi. Qaysi chop bor taqsir sizda? Çok. Dedi. İstese yo'qmi? Qarasangizlar tug'anlar, chop. O'ta ko'p. Bu yoqdan chop. Mana shu orqa yoqqa qo'yaylik-chi. Orqa yoqqa o'taylik. Chop qanchadan ekan? Bedavicha. Qayoqdan keldi bu? Otang qara. Qancha bu? Bildi. Qanchadan ekan o bu? Yo'q, hozir yana bittasidan gaplashyapman hozir. Beda oralash ekan, cho'da bor ekan. Aka oqchop qancha ekan? Ha, bor ekan? Ya gapirib Assalomu alaykum. Taqsir qandaysiz? Nechangiz oldi, ha? Qayoqdasiz? Ha. O'zingiz olib aytaman. Ha? Gongkong tutu, oh, qadamim. Qanchadan? Jon aytib qo'ying, o'zingiz olib aytaman. Bo'ldi. Ha. Gongkong tutu tez uyaldi. Odamlar qiziqda aytmay qo'ydi. Qiziqda o'zini olma. Beda sizdan bak. Ha. Assalomu alaykum. Ya qanchadan o'tirsiz? 360. Qayoqda? Qarasuv. Qarasuvni bezdasiz. 360 deydi. Qarasangizlar, to'g'rilar chop bu yoqda var. Вообще o'ta ko'p chop. Naq chop kimdan ekan aka? Assalomu alaykum. Yo'q, sizdanmi? Yo'q. Qanchadan olib turib biladingiz uni? Bu yoqda da beda bor ekan. Mana chopdir. Beda qancha ekan? Assalomu alaykum. Sizmi? Qancha? 350. Qayoqdiki? Qarasuv. Qarasuv. 350 dan. Mana aka chop bozor. Bular beda sotilgan o'xshaydi bo'lmasa. Na beda sotilib aka. Ha? Girib ketdi. Ha, ham kirib ketdi. Ham kirib ketdi. Oqchop qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi? 300 dan. 300 dan. 300 dan satılıptır. Buna sırt çakta da var. Yaxta da köröylü. Oo, buna gel. Ne oldu? Saman mı, akçöp bu qanday yok kaldı. Bu çöp qayoqdan keldi? Qandaysiz? Qayoqdan aytsangiz? Qarasudan. Oqchop ekan, ha? Qanchada olasiz? Aytib qo'y. 280. Bo'ldi. 280. $280. Buyoqda saman bor ekan. Samanni ko'raylik, samanda. Saman qanchadan ekan? Olib bilmadingizmi? Bilmedim ben.
Saman qanchadan ekan aka? Assalomu alaykum. Bilmadingizmi? Bilmedim samanını şef. Choprushlar ichkarida ekan, ha? Saman negasi kim? Mana aka, buyog'inda da bor ekan. Oho. Yesini albaylab qo'yaychi. Choprushlar. Bu saman nesi kim ekan aka? Assalomu alaykum. Hadi topla Kirkakda qanchada olib tur biladingmi? Qolgan narsalarni bildik, unda shu toza saman ekan, basini bilayli deb bo'pti bo'ladi. Basini bilayli dedim elə onlar. Nima? Shunday. Esi bozorga kirib ketdi deydi bu. Aytmadi. Nima gap to'g'anlar? Mana shunday pul chiqarishda jiyintiqdaymiz. Keyingi chiqarishdan yo'liqqancha keyin amanchilikda turingizlar. Buyursa sizlarga inshaalloh yaxshi xizmatlarimiz bo'ladi.